Mladenovac postaje prepoznatljiv po održavanju festivala narodnog stvaralaštva. Ponosni smo na to, nastavljamo tradiciju koja postoji u selu Vlaška već 10 godina. Mislim da iz godine u godinu ovaj festival postaje prepoznatljiv ne samo regionalno, nego što je međunarodni, već postaje tradicionalno i u celom svetu. Ansambli iz celog sveta dolaze u Vlašku. Mislim da ide sve u dobrom pravcu, da jednoga dana ovaj festival preraste u nešto što će građani Mladenovca biti ponosni, gde ćemo proširiti prepoznatljivost i na ovde imamo zemlje i sa juga Amerike, iz Evrope, tako da gosti iz Rusije. Naša želja je da grad postane prepoznatljiv po dobrom domaćinstvu, po dobroj i kvalitetnoj usluzi, po kvalitetu jednostavno svih stvari koje možemo da ponudimo svim gostima koji dođu u našu opštinu. Čuli smo već reče jedan od učesnika, mnogo je dobra hrana. Da, čuli ste, eto, da posle ne bude da je i to neka informacija loša. Rekli su da je dobra hrana, dobra usluga, da smo dobri domaćini i mi nastavljamo dalje. I ponosni smo na to, pogotovo na ljude koji sve ovo organizuju, a to je Kulturno-umetničko društvo Šumadija iz Vlaške. Thank you very much to Vlaška, to the folkloristic group of Vlaška. Pa videli ste po predstavljanju kulturno-umetničkih društva, mi imamo i ove godine interkontinentalnu manifestaciju, da kažem. Pored evropskih zemalja, tu su nam gosti iz Perua i Meksika, tako da večeras će nastupiti 10 društava. Svi učesnici koji će biti na festivalu večeras će nastupiti. Program će biti, nadam se, kvalitetan. Trudili smo se da obezbedimo kvalitetna društva i nadam se da ćemo opravdati poverenja publike. Publika do ovih godina je dolazila u velikom broju, to znači da smo i da su ipak imaju poverenje u nas i da smo opravdali poverenje dovođenja kvalitetnih ansambala.